que se chama como o grupo, chamase Casais. Vamos a dedicar a Lu, que está apoyando todos os grupos de rock que hai por aquí por Galicia. Vai a todos os concertos. Se todo o mundo fora como Lu, isto sería a hostia. Vale, todo es dedicado para ela, vale. E vive para adelante, que non contagiamos nada de momento.